Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Prudent. आयज आमी जे टेंडर आमकां आयल्या ते ओपन केले, जे आमी हार्ड कॉपी घेतिल्ले आनी तांच्यांनी हाजेर वेबसायटीचेर अपलोडूय करूंक जाय आशिल्ले. काल लास्ट डेट आशिल्ली. आमी जे टेंडर डॉक्युमेंट परचेज कर म्हणून सांगिल्ले, अशे 180 प्रॉस्पेक्टीव बिडरांनी ते टेंडर डॉक्युमेंट खरेदी केल्ले. ताज्या नंतर तांकां आमी म्हणिल्लें की यू हॅव टू सबमीट इट ऑनलायन and also submit one hard copy to our department. So आयज ते ओपन करपाची तारीख आशिल्ली. टोटल आमचे कडेन आतां 18 डंपांक 125 बिडरांनी टेक्निकल डॉक्युमेंट्स सबमीट केल्या. सो आयच्यान आमी ते स्क्रुटिनायज करपाक सुरू करतले. वी वील सी हाव मेनी ऑफ देम आर मिटींग दी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया अँड अकॉर्डिंगली बाय 20th म्हणजे 20 तारखेक जानेवारीचे वी विल डिक्लेअर अ फायनल लिस्ट ऑफ दी टेक्निकली क्वालिफाईड बिडर्स. ॲक्च्युअल ऑक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd to 25th of January, that is this month. They have to obtain all the necessary permissions. All the environmental norms have to be strictly followed, and we will ensure that the dumps are handled as per the set procedure, as per the Act rules and especially the environmental laws.